Enenthi ni mathuthuaa kwithwa maivika masivitali vinda kuthila ingi kusiwa na kuthimwa uima wa mwinzi kayoni cia kwisiania na kuitithia mauwa la matonya kwithiwa memu isio kuwa kwitene. Uwa neno ni John Moma mwamba na George Mwangangi Kavusia iti na wakotongo isia edition ya mbe ya Masemba machudu Elthran kana walk ila ya twaiwa mwamba na uthimi wa mawoki wathukanyo kwa enenthi vala swili maweta kumanyika kwa wautene kutethia cia kumantha witi kwitene na kuola kuimia kana kumia kwa awau mwale mulinge kuma makuoni na mauvo. Nituna wa Masemba ala mala nyoko ivinda mbevi kisioni cha Mbotela wodi ni vingoni Zambani Kibwezi kaunti ya Makueni. Valeni na kamemeka mwende kianda monene John Muma wante mama toisi ya mengu watene nodhimi wa mawuki vatho kwenye sukali kwa mbato nenda kamekate wa mawuangi. Nsikoni siya kwekithene ndini mama na wima wa meo kusila kumaite udhimi kwa kuvivatenga la masiya kutambuka savali nda asam. The hybrid type of a medical camp. Ilani could create awareness ya management ya diabetes na high blood pressure through conservative means. Conservative means ni through nutrition na physical exercise. Lakini mcheto kuna mwana wa umonde na nitu kuendea kwika on a yearly basis. Kila mwaka tukeda na event teno ya kuendea na kusensitize and manage madinamo masukali na high blood pressure. Mundu amino kwa ni high blood pressure idela kwa ni sukali idela peandu maenda amakea awau nimeo manenga sindu store supplements na maeka nanda wailas meka manyusa kiuni meka anai ndu mundusu sukali wa mino mukwata aile o manage nela kukwasa ku manage tuyasia au manage na nyao na leu ulau wesa na exercise physical exercise. Ndetilasi ya kotembo ni George Mwangangi Kavusia loko atiemba Masemba avo mwena kuthengiwa kuthimu vakuvi wa mana kwa enethima kisio kicha Mbotela na maithu loko. Balado thienende kwithwa maiti mwa ivinda kuthila ingi kuikithia wima wa mikindu kila kwithwa mustali ni wambe kwa kongamia kambi ya uiti wa mana kisioni cha Kibwezi East. Ndu advocate ando maende hospitali matimwe ona vamwe nau nito kwenda kuweta diagnosis kana uthimi ku mashinani ito kwatana na partners ange ni waonie ni twaetie uthimi vamwe na county government ya Makueni va ya Kinambu twenda kukana all inclusive package no meto wesaidhi ya mundu oka medical camp ni waadhimu wa sukali, ni waadhimu wa cancer, ni waadhimu wa blood pressure, ni waadhimu wa mawu monde nundu mala maingi maitu ya hospitali akadhimu wau akasio kakasia aendi adhimu wau wa nanga wau stimu wau no level ya udhimi ila labda Kibwezi kana Makindu itatona kuthima kana kuona wau ula mwaitu kana mutumia uwaite wau nicho kitu twende kwatana na partners tofauti mena idhimi enzeo maite ku mashinani ando maitu mathimwe wau umanike tene nundu wa maneka tene ida ila isi kuitithia wausu amwe maenendela me konya Masemba ni ama mathocha na moko ile maweta ne vuso yethia ni yaenende kwa kwata maleno na onge kwata uti na uthimi kwa vakuvim umuthi na Semba 30 kilometers na nina iwe moyo na the work was good nina nyala na mwi wa view wa wewe nisa muno ni kuteithia kisi maundu ma health na maundu ma kuendelea na kisomo na awareness ya maundu ma social lifestyle na kusangana nde. So basically what we have been doing is essentially maundu asuta wetu ma songa na mbele kwa masomo mzuri kusolve kisi with maundu ma health ni masinga tiwa maundu ma kisomo masinga tiwa na maundu ma social lifestyle masinga tiwa Wandu lama makomana wa mwe na make exercises macho kanyi masoma juu ambao health and again masoka na batu physical fitness then they become an enlightened community. Mtongo TV kuma Mbotela ivingoni Zambani kaunti ya Makueni nyenito wa Mulei Mulingam.